Turabasuhuje mwese mudahwema kudukurikira twongeye kubasanga kuri uyu muyoboro wa Newslab TV turizera ko mumeze neza mu bice muherereyemo byose. Turagarutse rero n'amakuru yacu niyo nyine tubazaniye. Tshisekedi arashimishijwe cyane. Amerika ishimishije Tshisekedi imuhaye amadolari menshi. Ayo madolari agiye gukora iki? Tshisekedi yitereye mu birere. Byose turabireba. Turibuze kureba mama 23 icanye umuriro hariya muri Rubaya. Umurundi FRDC Wazalendo bahuye n'akaga gakomeye cyane irabasunitse ku rwego rudasanzwe. Turaza kugaruka n'ahandi rero turebe mu bice bitandukanye, turebe muri Uvira haravugwa iki? Byose turibuze kubigarukaho muri aya makuru yacu. Turebe noneho n'ibyo u Rwanda bwa mbere ruvuze ku mujyi wa Uvira. Ibyo ruvuze ni ibihe? Ese rutangaje iki kuri mama 23? Byose turabigarukaho. Iyo ni incamake. Turaje tugaruke mu kanya rero turebe mu buryo burambuye ibigiye bitangazwa muri aya makuru yacu. Reka rero abakunzi bacu tudatinze dutangire. Turahera mu mirwano. Reka duhere mu mirwano hanyuma tuze kugaruka tujya mu makuru y'uburyo Amerika ihaye Tshisekedi amadolari menshi. Umutwe rero wa 23 wasubije inyuma igitero cy'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FRDC bafatanya n'abarwanyi b'imitwe ya FDLR na Wazalendo bakabashakaga kwigarurira agace gakungahaye ku mabuye y'agaciro ka Rubaya. Aka gace mama 23 imaze igihe yaragafashe ndetse na agace kavugishije amahanga amangambure. Na agace rero gakomeye cyane. Amakuru rero aturuka ariya muri Masisi aravuga ko kuri wa kabiri impande zombi mama 23 n'igisirikare cya leta FRDC nabo bafatanya baramukiye mu mirwano mu gace kitwa Gatugunda munsi ya Bukumbiriri ku muhanda uhuza uduce twa Kibabi, Kinigi ndetse n'ahitwa Gatonge. Indi mirwano kandi ngo yaramutse ibera hagati y'uduce twa Gatovu na Muhayirwa. Utu ni uduce tara muri Kivu y'Amajyaruguru. Iyi mirwano ubundi kuwa mbere ho yari yabereye ahantu hamwe gusa. Yari yiriwe ibera mu duce tugize secteur Gatoyi. Tukaba ari uduce dutandukanye ariko ubu ngubu bikaba yongeye kwimuka. Amakuru rero aravuga ko ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta zubuye ibitero muri kariya gace zishaka kwisubiza agace ka Rubaya gasanzwe gakungahaye ku mabuye y'agaciro yo mu bwoko bwa Coltan. Ibyo bitero nicyo kintu bigamije ni ukuhakura mama 23. Iyi Coltan yavugishije benshi, ikurura amagambo menshi, ariko mama 23 nayo iyiryamaho yanze kurekura. Bivugwa rero ko abasirikare bakuru barimo generale witwa Kigingi, generale Mangala, colonel BNB wa FDR, generale Mutayomba, generale Machano na generale Mangalazi bahawe amafaranga na leta ya Kongo ngo babashe kwigarurira kariya gace. Umva nabo ba generale bangana batya. Aba generale bagera muri 6 bose bahawe amafaranga bati misiyo muhawe no kwigarurira kari agace ka Rubaya. Niho rero bahereye batangira ibitero bigamije kuza kwigarurira aka gace ka Rubaya kugira ngo iyi Coltan yongere gusubira mu maboko y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Andi makuru yihishe atabashije kumenyekana nukanga Rubaya harimo no kurwana umurundi. Ingabo z'abarundi muri iyi mirwano ya Rubaya irimo iravugwamo ingabo z'abarundi zongeye gusubira muri Rubaya. Amakuru akavuga ko mu gitondo cyo kuri wa kabiri mama 23 yashbashije gusubiza ingabo za leta inyuma izigeza mu birometero bibarirwa muri 30 uvuye mu duce imirwano yaberagamo. Ruvanga iyi mirwano nta kintu igeze ikora kuri mama 23 ahubwo yabashije kubasubiza inyuma. Ariko ikintu kibazwa hano, abarundi ko bari barahawe uburyo bwo gucyura ingabo zabo zatsinzwe mu bice bigiye bitandukanye, bongeye kugaruka mu ntambara muri Rubaya gute?
ari naho abantu bavuga bati Burundi bushobora kuba burimo bwikururira ibyago kandi mu buryo butazi. Nibyo rero reka dukomeze natwe turebe ibyo Burundi ibya FARDC n'ibizabasha kwigarurira Rubaya, dore yuko irimo gufatanya na FDLR ndetse na Wazalendo ngo barebe ko bakwigarurira Rubaya. Hagati aho turi muri Kivu y'Amajyepfo, kugeza ubu ngubu mu mujyi wa Uvira harimo haragaragara impunzi nyinshi cyane. Urujya n'uruza rw'impunzi muri Uvira nirwo rwabaye agatereranzamba. Uti byagenze biti? Ni ikivunge cy'abaturage barimo guhunga ibice biri kuberamo imirwano ahitwa Karungwe. Muri Karungwe hari imirwano ikomeye y'aba 23 ndetse na coalition, kuko kuva ejo kuwa mbere imiryango irimo iraturuka ahitwa Kigongo, Katongo na Kabimba. Ubu ngubu iyo miryango yose yamaze kugera mu mujyi wa Uvira aho irimo gushaka ubuhungiro. Harimo abagore, harimo abana badafite ubufasha ntaho kuryama, barimo bakirwa bagashyirwa mu mashuri, ndetse abandi bakajya mu miryango muri za quartier za Karundu, Kabindura na Mianda ndetse na Songo. Niho abo baturage barimo kugenda bakirwa bakajya, bamwe barashyirwa mu mashuri nyine, abandi bakagenda bashyirwa mu miryango itandukanye. Hagati aho rero hari udukoresho barimo kugenda bahabwa twa matera cyangwa n'utundi dukoresho twibanze nyine dutandukanye, ariko koko ibyo kurya n'ibindi byose bikenerwa ni ikibazo gikomeye. Imirwano rero hagati ya 23 na FARDC ikaba ikomeje mu bice bya hariya Karungwe ndetse n'ahandi hantu hagiye hasa n'ahahegereye cyangwa mu bice bitandukanye bigiye bihegereye, bikaba bikomeje gutuma rero abaturage benshi bahunga. Reka tugaruke rero kuri ya madolari yacu. Amadolari yacu Tshisekedi ahawe, nagira nkubwire ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitanze miliyari 2 z'amadolari y'ubufasha bwo gufasha abaturage bari mu kaga mu bihugu 17 harimo na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko zabitangarije i Geneve mu Busuwisi ko zitanze miliyari 2 ziziha ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubutabazi. Izo miliyari zikaba zizatangwa guhera mu 2026, harabura umunsi umwe kugira ngo umwaka ugere. Ibihugu bizakoreshwamo harimo na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni ikintu mu by'ukuri ngo cy'amateka kibayeho gutanga miliyari 2 z'amadolari, bikango bizafasha amamiliyoni y'abaturage bari mu kaga, ndetse ngo binatange uruhare runini muri gahunda yo gufasha bari mu kaga ihagaze miliyari 23. Ku isi hakenewe miliyari 23 kugira ngo abari mu kaga babashe gutabarwa. Izo miliyari rero 2 zatanzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ayo mafaranga Kongo ifiteho umugabane n'amafaranga Tshisekedi agomba guhita abika. Tom Fletcher rero uhagarariye iyo gahunda yo kugoboka bari mu kaga yavuze ati nshaka gushimira Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri iyi nkunga ikomeye cyane idasanzwe ya miliyari 2 batanze mu bikorwa byacu byo kugoboka bari mu kaga hirya no hino ku isi. Ati iki ni ikimenyetso gikomeye cy'ubuyobozi bwiza bwa Perezida Donald Trump ndetse n'umunyamabanga wa leta ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio, ndetse n'umunyamabanga wungirije Jeremy Lewin. Ati kigamije kugoboka ubuzima bw'amamiliyoni y'abaturage bari mu kaga. Kubijyanye rero na Kongo ni ifite ikibazo kijyanye n'abaturage benshi bari mu kaga, bamwe bitewe n'intambara ziri kubera mu bice bitandukanye by'iki gihugu. Mu burengerazuba hari umutwe wa Mobondo, nguwo ni urimo urica abaturage benshi, ukica n'abasirikare batandukanye b'igihugu, abaturage benshi bagahunga. Mu burasirazuba bwa Kongo naho hari icyo kibazo cy'intambara, aho
usangamo 23 ifata ibice, ariko ikibazo cy'impunzi nacyo kiragenda kibaho. Ejo bundi hari abanyekongo bahungiye mu gihugu cy'u Burundi baturutse muri Uvira, hari n'abandi bagiye bahunga muri Kivu y'Amajyaruguru berekeza mu bindi bice bitandukanye. Ibyo rero byose bituma hakenerwa amafaranga menshi, kuko nk'u Burundi bwavuga ko bukeneye miliyoni zigera muri 300 z'amadolari ngo yo kwita ku banyekongo bahungiye muri icyo gihugu. Ubu rero ayo mafaranga kuri izi miliyari 2 z'amadolari Kongo harayiri buhabwe yo kugoboka abaturage bari mu kaga, akaba ari amafaranga rero atanzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tukomeje rero n'amakuru turebe mu gihugu cy'u Rwanda. Igihugu cy'u Rwanda cyashimye gahunda yo kuva mu mujyi wa Uvira yakozwe n'abarwanyi ba 23 ku itariki 16 z'uku kwezi, nibwo abarwanyi ba 23 batunguranye bavuga ko barekuye umujyi wa Uvira, bakaba banawuvuyemo. Bakaba baratangaje ko babisabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umwe mu bahuza mu kibazo cyabo na 23, akabasaba yuko barekura uyu mujyi wa Uvira ndetse bakawuvamo, kandi ngo bikaba byarakozwe mu rwego rwo kugira ngo hahabwe umwanya ibiganiro bya Doha, kugira ngo harebwe niba hari icyo biri buze gutanga ku bijyanye no guharanira ko biriya bice cyangwa intambara yarangira hakaboneka amahoro arambye. U Rwanda rero mu nama rwari rwitabiriye rwagaragaje ko ikintu gihari mbere na mbere ni inama nyine y'akanama ka Afurika yunze ubumwe gashinzwe amahoro n'umutekano, yitwa African Union Peace and Security Council. U Rwanda rwashimye icyemezo cya 23 cyo kurekura Uvira, ndetse ruvuga yuko ngo rugifata nk'ikimenyetso cy'ubushake bwiza bwanisha ku kuba habaho ubuhuza, ndetse ngo ni n'ikimenyetso gifatika cyeruye cy'ubushake bw'uko 23 ishyize imbere ibiganiro. Bati u Rwanda rero ruzakomeza mu buryo bweruye gukorana n'umuhuza, ndetse kandi ngo bari umuhuza wa Union African, ndetse ngo no gutanga imbaraga zose kugira ngo ubu buhuza yabo bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi byose bikunde cyangwa bigire umumaro, bijyanishije n'amasezerano ya Washington, ndetse kandi no kurandura umutwe w'abajenosideri wa FDLR. Ni byatangajwe rero na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe. Mu ngingo yagiye agarukaho harimo n'ingingo yo kwishimira ko 23 yarekuye umujyi wa Uvira, kikaba ari ikimenyetso cy'uko ngo 23 iri gushaka amahoro kuruta intambara. Ati rero iki ni ikimenyetso cyiza cyane, twebwe twabyishimiye. Mu Rwanda rero bikaba rutangaje nyine iyi position yarwo. Gusa ku rundi ruhande aravuga bati ntabwo 23 yarekuye Uvira, kuko n'ubwo biracyagaragaramo akaboko kayo muri Uvira karagaragara byanze bikunze. Ntazagira umuntu beshya yuko ngo 23 yarekuye Uvira. Urebye rero Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nanone isabye ko habaho ingamba zikomeye zirimo ibihano, zirimo zikurengera abasivili, ndetse no gutuma ibikorwa by'ubutabazi bibasha kugera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nuvuga rero Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yamaganye iyicwa n'ihonyorwa ry'amasezerano ya Washington, ndetse n'umwanzuro w'2773, aho ngo kugeza ubu ngubu abaturage barenga 500 bamaze kuva mu byabo nyuma y'uko umujyi wa Uvira ufashwe. Ati rero Angola nayo ku ruhande rwayo yamaganye ko hakomeza kubaho ubwicanyi bwibasira abasivili, mu gihe ugiye kwitegereza muri Kivu y'Amajyepfo nako y'Amajyaruguru, General Makenga avuga ati intambara ubu turi mu bihe by'intambara, mwiyumvemo yuko turi mu bihe by'intambara, ntabwo intambara irarangira. Abwo rero mu by'ukuri muri Union Africaine nyine muri nama twavugaga, Kongo yo yasabye ko habaho ibihano bikomeye, yasabiye ibihano bikomeye 23, ndetse ngo n'abagifasha. Irangije rero nivuga ko kandi agomba kubaho uburyo bwo kurengera abasivili, ndetse ngo no kureba uburyo ibikorwa byo kugoboka bari mu kaga hara mu burasirazuba bwa Kongo byabasha kugera ku baturage
babikeneye. Nibyo hariya Kongo yasabye, twari tumaze kubabwira ibyo u Rwanda rwasabye, Kongo we nibyo ngibyo yasabye. Imiryango rero itandukanye ikomeje gusaba yuko General Sylvain Ekenge yatabwa muri yombi ndetse akaryozwa ibyo yavuze byatangaje ubwo yibasiraga abaturage bo mu bwoko bw'abatutsi. Perezida w'umuryango w'abatutsi wo muri Kivu y'Amajyaruguru David Kalambi Fati yavuze ko guhagarika General Major Sylvain Ekenge ku mirimo ye y'ubuvugizi bwa FARDC ati bidahagije, atugereranyije n'ubukana bw'ibyo yatangaje n'ingaruka bishobora kuza kugira. Ni mu ibaruwa rero yandikiwe umunyamabanga mukuru wa Loni, uyu nguyu ni Antonio Guterres. David Kalambi Fati yahamije ko amatangazo cyangwa ibyatangajwe, ijambo rya General Ekenge ryatambutse kuri televiziyo na radio by'igihugu, ati rifite umuzi cyangwa se uburyo rimeze rigamije ivangura ndetse n'akato ku baturage bo mu bwoko bw'abatutsi. Ati kandi ririmo ukwibasira gukomeye ndetse riranasenya ubworoherane mu gihugu ndetse n'umutekano w'abaturage b'abasivili. Ati ubwo mwemvu rero turasaba yuko Ekenge yahagezwa imbere y'ubutabera. Ati nicyo kintu dushaka, twe turashaka ko agezwa imbere y'ubutabera. Ati ahamagare kandi n'imiryango, ati yuko imiryango itandukanye ikora mu buryo n'ubutabera, yuko Ekenge yatabwa muri yombi ako kanya kubera ibijyanye n'ibyo yavuze, hanyuma akajya kubisobanura imbere y'ubutabera. Ubutabera nabwo bukareba uburyo icyo amategeko ateganya ku buryo umugabo ngo yafatirwa ibihano bikomeye. Ati rero ati ziriya mvugo z'urwango, ati noneho zitangajwe n'umuyobozi ukomeye mu rwego rwa gisirikare, ati zishobora gusembura ibikorwa by'ihohoterwa rishingiye ku moko ndetse bigatuma n'amahoro mu karere ahonyurwa cyangwa ataboneka nk'uko byifuzwa. Ati rero ikintu dushaka twebwe, turashaka ko hamaganwa mu buryo bweruye imvugo z'urwango ndetse n'iby'itangazamakuru byabitangaje byabihaye umwanya bikamaganwa, kandi hakabaho n'ubugenzuzi mpuzamahanga mu kurengera abaturage ba nyamuke ndetse n'abaturage bafite intege nkeya, cyane cyane mu bihugu nko muri Kongo abatutsi ni bake ugereranyije n'abahutu. Ibyo ngibyo ratiro hagomba kujyaho na mizere zo kurengera abaturage ba nyamuke. Sylvain Ekenge akaba yarahagaritswe ku nshingano ze zo kuvugira igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse n'umunyamakuru wamuhaye ijambo ngo atangarizeho ari amagambo yibasira ubwoko bw'abatutsi nawe akaba yaramaze guhagarikwa ku mirimo ye. Ariko imiryango itandukanye ikomeje kugenda ivuga yuko itanyuzwe, kuko uretse uyu nguyu hari n'undi muryango w'abaturage urwanya imvugo z'urwango wishimiye ko Ekenge yahagaritswe, ariko nabwo ngo usanga yuko bidahagije. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara n'umuvugizi w'uwo muryango Guruwari Manesa yamaganye amagambo avangura avuzwe na nuriya muyobozi General Ekenge, ariko none avuga ko ngo uyu muryango wizera ko guhagarika Ekenge ku kazi gusa bidahagije, bagamagara abayobozi ba gisivili n'igisirikare kumufatira ibihano by'intangarugero cyangwa se agakurikiranwa mu nkiko kugira ngo hakumirwe imvugo nk'iyo yakoreshejwe mu gihe umutekano ukomeje kwangirika mu burasirazuba bwa Kongo. Uyu muryango kandi wongeye gushimangira ko wiyemeje kurwanya uburyo bwose bw'imvugo z'urwango, ugahamagarira kandi inzego itangazamakuru avuga rikijyana n'abaturage kugira uruhare mu kwimakaza amahoro arambye ashingiye ku bwubahane, ubutabera mbonezamubano ndetse kandi agashingirwa no ku bumwe rusange bw'abaturage. Ekenge rero yahagaritswe ejo nyine nk'uko twabivuze, ndetse n'umunyamakuru wamuhaye ijambo kuri radio na televiziyo by'igihugu nawe akahagarikwa mu kazi. Ni ukuvuga rero aya magambo ya Ekenge abantu benshi bakomeje kugenda bagaragaza ko afite impamvu rutwitsi zishobora kuza gutuma muri Kongo ngo hatagize igikorwa ngo bagaragaze ko bitandukanyije n'aya magambo ashobora kuza kugira ingaruka ku rwego rwo hejuru. Batiro ni ngombwa ko hamaganwa aya magambo ya Bwana Sylvain Ekenge General, ati kandi koko hakabona ibi n'ingamba zikomeye cyane zigaragaza yuko leta yitandukanyije n'ayo magambo burundu. Ati nicyo kintu gikenewe hariya muri Repubulika ya Demokarasi
ya Kongo, kuko nibitabaho hari abandi bantu bagiye bakoresha aya magambo cyangwa n'izo mvugo zitandukanye, ariko ukajya kubona ukabona ubutegetsi bwa Kongo ntabwo bubahannye, bati rero ibyo bintu nibidakorwa ati biragaragaza yuko byanze bikunze bishobora kubiba umwuka mubi mu bantu. Ngibyo rero ibyo kuri General Kenge, reka tubashimire abakunzi bacu tuze gukomeza kubana mu makuru ataha.